iseta ibhokisi funda ukuxolela kufunda ukuxolela kululanga kona kodwa kufunda ukuxolela ukuxolela kufundeni ngoba akululanga kodwa kufunda ukuxolela ungahanalisi ngoba lento ngumuntu iyancama ukhupha amazwi oxolo nje akuxolela kanti inhliziyo ayikagqibisa mthwele angikalani uba ungu-archbishop angikalani uba uthi ungu-apostoli kodwa uba uxoleli lento ubupostoli nobubishop ayizukudibanisa nothixo itayitile luzidla ngayo ayizukungenisa ezulwini into ezakungenisa ezulwini bubungcwele nobunyulu benhliziyo nengqondo ngoba incwadi yeHebrews 4 verse 12 ithi ilizwi likaThixo linamandla liyasebenza kangoba lisebenza libukhali liqanda lahlule phakathi komongo nethambo liqande lahlule ispirit nesoul why funeka licorrecte your thoughts and your heart desires ngoba lento ngumuntu iyakwazi ucinga kabi ingayimemanga loo nto lento ngumuntu iyakwazi ukunqwenela kakubi unqwenela umfazi womntu nowakho ukholo loo nto uyi-invayithanga iyazingenela apha kuwe yilezinto ofuneka udile nazo wena hayi nguThixo wena ngoba ubushushu besana buvuka kunini ngibonga igama.